Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jany Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjait kirukom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena akibahan news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nagam tagi larang baru banwan pentebit hak neg music school. Namarka jingpen slam jongki bor sarkar ban penmi yak result tapkam jongki samlawat kam lengba jongka district selection committee Haribhau district ki dikhot jongka seng Meghalaya People Youth Front Nanot Khasils district unit hene kesngi kilalit benia kendu yaw deputy commissioner jongka district Ribhoi Usri Arpit Upadaya ubalong hak juga por chairman jongka district selection committee Haribhau district daga belajra ru dak jing tho ban penpau yak jing sokhya halor ka jingpen slam jongki bor sarkar ban penmi yak result jongka exam DSC kabana usnem arajar arpau ha ka bagi babun kisam lawat kam ki baap kemilanti ya ki kam sarkar lengba jongane galat wat kam henry laban kedo badon ru ki bala pelat ya kasnem lane karta apply kam sarkar tang nagab ap ya result halor kini gijing e jong kisam lawat kam ki nong ilam jong seng MPUF ha gijing ilam jong ba Jackson Soto nubri president kilelet ai dak jing tho ban kentu yo chairman ka DSC Ribhau district ban pen kloi ya gijing penmi ya result examen DSC bat ban thau ye kilat kelenti ban karen se ki bor sarkar haba ajing kan hadin kete gijing let ye kendu uba Jackson Sotun ulong ba gijing let wat jing tip halor kini gijing e kisam la thep kam kalalong ka baleno e namaru chairman jong DSC Ribhau district ubolong roh ke jukupor deputy commissioner jong Ribhau district umdan jing tip halor kini ka kam bat kala penlango ye kikhot jong seng ban agliang jong seng kala kentu ba kam dei ban peslam than ye result namar karta jing nong apply kam ne sa haju bat tang hab ap kala sulat no gijing yo kam ni nak agliang seng ye wan ban kendu e DC by day bakane ka result ng kaneka DSC marba laslam menta kaneka result cepat bana hadu mentaru te kaneka penong ini ba wan hangne ban wat ni cintip ba balik ka sempor hadu kan ne ba kan bana ya kata ka result ng DSC te mina kaleng seng ni labu ru kadar khas yo district selection committee chairman bodi UDC ni te ni labu kematu ba kanu kapur kan bat yang penberai kan result te yakai ka bangi ni yo jeng tep mentas ni ba kat UDC chairman jong ka district selection committee jong Ribhau abangi yakeli ba kumno kata ka result ngane lano kata ka result penbenan tidak kalian jong kalau uang ba jeng tep halor kan ni te ngiru nang kalian ka seng ngilong kemba kendit mo katu district katu chairman juga district selection committee bau kan jeng tep keluar kanite kaner ka penuh ini ba pelingok bakat chairman undan jeng tep keluar kanite te kaner ka wei kalong ba kabu jinge ini ru pentam gi samla ki ba baladap pendap ya ka kamram juki baki ladap tho e ka written test juki written exam juki but adu menta kita kami nanti ba lano ka sarkar kan pemi ya kan result te halor jang kan ini wan menkendu yo but ka bangi yo kubar kalong ba Masusi tak kena ni ba kat district selection committee chairman untip undan untip halor kan te kai ka penong ba yang ni ro bangin wan nomor ba katum ka jinui hakatu ka form ke bagi pemi au arjar apa dan tutrek pemi akan ka form dengan district selection committee bagi la tu ang turu ba ke age limit kadon hang tu te kai ka balong ini sokhya ini kalong ba mentah hadu license mentah asnam kelabat por tang mentah akan ka written test written exam juki tekai ka penuh yang ni ba lada anda ladap ya ketua written test mentah lanu kin penbenai kata ka result ni patip te kane ka penuh ini ba ya kini samla jungi ki ba apply to kam dese karta ka jungki ka long hakarta ka ba kan kut na ka karta jungki bagi apply to kam te ngilong sokhya ba lada anda ladap penbenai ka result anda ladap anda lapoi ka to ka kapor jungki banek ka personal interview hatu sarkar kan nek you ya gitu ki kena semula ki bala over age limit ya katu kapor bagi bu tu kan usah pila tep dia kata kumba ki bu age limit katu kapor dan ki mentala Islam kila Islam te ya katu try kelabat Islam ya berubah ulah kiu ya kata karta jung te hatu ka sarkar kan nek kumno nama tak ini ki bala cross ya kan age limit ka bakila bu katu ka form jengki te kanero nyela kli jengkli no DC jungi ne tamba uru wong ba yakane nyimpat la ban batai kan ne te wong ba kan kane kade tang kamram ka ba sarkar ka pat ai ka jintip yu
Tengiro nak kalian juga kasangi susolong ba kat UDC chairman tak dia UD bendan kat senjat ke cingtip ba kumno kan ke DC kan nyat kemalan kumno ke kipat benai kata kan soalan ni kat nopur kan bat poru ni lah kali tambah uang ba bendan cingtip kalau kan ni tak kan kalau ngi sah umdum dia ke baniwan menteri nomor boleh ngi sok khajur ba marba boleh ngi perkat di tangwi ba age limit kalau ke ba konsantam lese anda galakut ke age limit lese gitu kena ke bala apply ke kam lese kim yok chu hapot badai ban yok pat lese kin kan kinong ba ya kasnem ke ba kilatam anda ladap ya kata personal interview kilatam itu ke age ke bagi apply te mentang sarkar kan nek you nam tak gitu ge sama atau kin ai ne ya kata kam lada ki don hok ba kin yok magi lese ki dei ki ibruk bala yok ya kam tamatang nam tak ada ujung ka snem kilatam kila ban cancel no ya kata ngipap insyaallah ka sarkar ba ka persai ba jadi pajbar kentam bisa melagi bala up kami adu kat dia lah snem namartang kari tentes so kilabat por lagi asnu snem betaso ya kan dia saya kan dia result balik ni perslam isu ya kan ni te mentajibun gi kena semlaki bawa kam jam bun gi sakma gi poi lek kam snu poi lek kam lentai te ngi impa nak yang senyilong dan kajing sokhia ka musim ba kat kum seng dan kata kajing mak kli ba i gi samla i gi kinte gi senlang gi samla ki ramba ki ba apply kene kam na kin poi tang yang kajing up kan ni kara gidan ki bong ki kran ba kilat teman tam up ke dia kam serkat te kane rebut jingcha ke sokhia ini ba bakat kum ka kum yo jing tep uang ba tak kalian disi uang ba ya kade ka city ka bangi lai ka dorkas yu bawon berkiu pempoi salor saki higher authority ba dipet na sarkar tengi skor par ro penjat ba nak kalian ka disek administration ba kan nek kam kulai la ne kan yo jing tep kam kulai ba kan penai ki pet ba ne ki semua ki bawat kam ba hadukat no ki nyai up ya kan ka kam go jongki kumar kan ne ka disek section tambah district ka kam dei kata ka kam bagi pet barok katinya tungkam marsiang kata resolution polisi andre ya kan ka disek resolution muti gilong betang gilong boy la ne kino resolution muti gilong be haka district ki baden ha district kinyo kam go district te kan ne kalau ngawai ka ba bu jinge ingi ba berkat ba kuno kan orang kan kin penbat porsa ya kan ka resol te ngasu kapan dia nak disik ni nak kalian kesan ni kapan dia disik station committee ba chairman lu kentam ba kapan tua ya kan ka result mana penbana ba lanu hadu kan no kin up kita kena kintip tangkap poro nang ba kan kamsuk yaki kan kamu kali kan mesin yaki ba kintip ba hadu atau benai ba ni sistem no di penbana result